Kani gadega Pati CTV. Henne kesengi ke Sautrik uyayong kirang siat kenam na keleng ki hima jongkari uhnyo trap kilawan simenta syedham hakarong biria ukasi kebala pelong hamadan pulau Shillong kum simenta jong kasi National Awakening Day. Hakani ke Jacob siat kenam kebala pelong da keseng aphira kebalong ru kesien keba arpupra nadu bala pelong yeka lawan simenta na kisispa Sautli kikin hon na keleng kari uhnyo trap kibala penpaw ila kajong ketenrai bar kejing tebet jongki hakasiat kenam. Hakani kesengi nalor kejing Jacob hapadang kikin hon beper kaladan ru kejing Jacob siat para marway hakaba kirang siat kenam kibala simenta kidan palat sispa angot baro. Ya kini lo pelong daga Aphira Archery Committee. Kini kita kesian keba arpo frasnam. Di pelong kini mana kesenam, nado kesenam kena spark lagi. Di kini kalau ban kentiu, ban penslur, ya siat kenam kendai jangi kon kasih kon kara, jangan kini keri nyutrap jangi. Hai ke Sautrik uyayong kede kesini ke beripang, nomor ba kede hagani kesini ke Sautrik uyayong. Ketika sini yang kentit benrio yang nyutrap nyuskom nomor ba im tirat sing kehimanam klau dan yang saya orang kehima kasauka biar smart ya keyboard sencar kareng nomor ba iklam penpai so ya kebentar yang kehimanam klau ya ke bawah kene bawah ya kata kebentar ba ke yang kedua bawah rano ya kan nega bentar jong kata himanang klau sa asam sa rithor asam ura kular ban penpai rek klem ni pareng klem kular ban penpai unta us intirat sing her sama nega sing Sautrik katba ka dorbar himanang klau ang la depi ai biang nega jaga singi pila ban sna kata surong napo asam sa sihat kini ka archery ka traditional sports kasi dia ni jingwan lab lagi di start di semi sang penduk sang lu sang dam kan dan bok ba Aphira asli komedi kapun wan biang kurang kasih dia bagi poi harga jeli belum pada berjembut mbei tang hak siap ya tahu ya baik mbei ru penyatip ikut ha uman itu song tahu itu Kani gadega Pati CTV.